Mwongeye kwirirwa rero abateze amatwi amakuru yo kuri TV, uyu ni wa mwanya rero tubagezaho amakuru yose y'ibiri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikintu rero tugiye kubagezaho muri aya masaha cyihutirwaga ni uko umushumba mukuru Papa Francis yasabye abarebwa n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugikemura mu mahoro hagamijwe kurengera uburenganzira bw'abasivile. Uyu mushumba mukuru rero Papa Francis ko abitangaje nyuma y'uko tariki 27 Mutarama mwaka wa 2025 umutwe wa M23 watangaje ko wafashe umujyi wa Goma. Ibyo rero byabanjirijwe n'imirwano ikomeye cyane yari yahuje umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za RDC arizo FARDC zifatanyije n'iyindi mitwe yitwaje intwaro nka FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi ndetse n'iza SADC, bakaba bararwaniye ahitwa Igoma, aho umutwe wa M23 washakaga gufata umujyi wa Goma. Kubw'iyo mirwano rero ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nicyo cyatumye rero Papa Francisco ahaguruka atabaza imiryango mpuzamahanga, arashimangira ati mudufashe rwose, hariya intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, impande zose zihanganye ziyoboke ibiganiro kandi uburenganzira bw'umusivile bukomeze bwubahirizwe. Yakomeje kandi asaba imiryango mpuzamahanga guhaguruka bagashyira hamwe bagahuza impande zombi kugira ngo imirwano barebe ko yahagarara hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagashyiramo imbaraga nyinshi mu gukemura iki kibazo. Ubu butumwa rero bwa Papa Francisco buje bukurikira inama idasanzwe y'igitaraganya yahuje abayobozi b'East African Community bashaka umuti w'ikibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nacyo cyateje gututumba hagati y'umubano mubi w'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nama rero abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bahuriye hamwe bari kuganira bashaka umuti w'ikibazo, ari nabwo haje kugaragara agakoryo kadasanzwe, aho umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi yaje kubura internet bakabura uko baganira. Ari nayo nama kandi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaje kutitabira kuko adasanzwe n'ubundi yitabira inama z'uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba kandi abereye umunyamuryango. Aba bayobozi rero bari bateranye barimo barashakira ikibazo umuti, ndetse basaba Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kuyoboka inama y'ibiganiro cyangwa se akaganira n'umutwe wa M23, kimwe mu nzira yo gukemura amakimbirane yaba ari hagati ndetse n'uyu mutwe wa M23 nk'inzira irambye yo gukemura iki kibazo. Ni byinshi rero mu mpamvu zatumye Perezida wa Kongo Kinshasa Tshisekedi yanga kwitabira iyi nama yo mu burasirazuba bwa Afurika, kuko yavugaga ko atajya mu nama irimo umuyobozi ushyigikira umutwe wa M23, ari we yavugaga Perezida w'igihugu cy'u Rwanda, kandi Perezida w'igihugu cy'u Rwanda nawe amushinja gukorana n'umutwe wa FDLR ari nayo iteza umutekano muke mu gihugu cy'u Rwanda. Muri make habayeho cyangwa se hakomeza kwitana ba mwana hagati y'u Rwanda ndetse na DRC, bashinjanya gukorana n'imitwe y'iterabwoba, aho Kongo nk'uko twari tumaze kubivuga ikorana n'umutwe wa FDLR ndetse n'u Rwanda bakarushinja kuba rukorana n'umutwe wa M23, ari naho amakimbirane akomeza gututumba ndetse no gukaza umurego. Inama y'u Rwanda rero muri iyi nama yakomeje kugaragaza ko ikeneye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemera ko ibibazo bafitanye bikemurwa mu buryo bwa politike, kandi bigakemurwa bihereye mu mizi, kuko ibibazo byabo ni ibya kera, kuko bimaze igihe kitari munsi y'imyaka 30. Muri iyo nama rero ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje avuga ko Perezida Tshisekedi Tshilombo afite uburenganzira n'inshingano zo gukemura ibibazo bye na M23, kandi akanashyigikira byeruye inzira ishobora kumugeza ku gukemura icyo kibazo kiri hagati ye n'u Rwanda mu buryo bwa politike. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakomeje agaragariza muri iyo nama ko
uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ufite uruhare runini cyane mu kuba rwakemura iki kibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kumvisa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko ishobora gushyira hamwe cyangwa kwicara ku meza amwe na M23 bagakurikiza inzira y'ibiganiro yaho. Rero muri iki gihe nibwo tumaze kumenya ko mu mirwano yabaye hagati ya M23 ndetse n'ingabo za FARDC hamaze kugwamo abantu bagera kuri 700